Yeah, bese njengoba unalady esephumele ngalendlela aphumele ngayo namhlanje yini mhlawumbe ongathi useke mhlawumbe wayizuza through this as your friend? It's a lot. Hello everyone, hope right ukulakulwama kahle. Namhlanje sisolalela lolu hlanya oluNicole lenza i-interview. Ekhuluma ngobudlelwane bakhe noNaledi as a best friend. Nokunye nje okuningi nanokuthi nje ukuthi uNaledi ufuna ukuthi bahlukane as abangani ngeke aze amphoqe kodwa okwamanje akukho la esamshintshele khona. Angeke ngimosheleke isikhathi sakho ashone khona siyobukela Nicole ekhuluma ngaye ke uNaledi mama. His biggest friend, right? Nicole for umuntu ongakwazi mhlawumbe ngathi uba nje uNicole mhlawumbe uyichaza nje. Ngathi yo boma chika ngikhala ngizala ngizwaba bangangivanga. Kanje sichazele udlela bakho noNaledi aphiwe. Ngila futhi baqala kanjani yonke nje lento leyo ya. Saqala ukuba bangani ka grade 10 sisafunda ekhetha ukuthi high school. Yeah, saqala kuba abangani grade 10 ke from 10 kuze kubi namhlanje ke. Yeah, bese njengoba unalady esephumele ngalendlela aphumele ngayo namhlanje yini mhlawumbe ongathi useke mhlawumbe wayizuza through this as your friend? It's a lot. Ngoba nami la ngikhona ngingaso ukuthi true her ngoba kube ayenzakalanga lento eyenzakala kuyena mhlawumbe nami ngabantu abangazi nayo yonke leyo nto futhi ngibona ezimngani kaNaledi ke umuntu nje mhlanga nami Nicole kaNaledi so nami ngasho ukuthi ifame yami iyakhuliswa yakhe. Yeah. Alright mfethu njengoba uthi uNaledi aphumela ngalendlela aphumela ngayo sikho mhlawumbe isikhathi lapho khona asehlamba afuna mhlawumbe ukushaya ngendololwane yonke lento leyo nje yabo. About that ukuthi abo babeso abantu ukuthi hayibo wena nje uNaledi mase right uzokuyeka ngisho ukuthi hayibo phekugcina losuka kankoleti yabo so into engenzeka noma ngathiwa mhlambe akadumanga noma udumile yabo angeke sithi ukuthi friendship yethu kumele ibambelelane ngobani yakho yabo so if impilo decide to separate us ukuthi sigrow apart kungayenza kama kwenzakala kuzoyenzakala nje ngendlela kwakuzoyenzakala ngayo vele akaze ngizwe ngathi seyangipush away or what. No, it's been like that nje sokusaqala uwazana sakhuluma sikhuluma ngaso so yikona ukuthi phela usehlele egoli ngila eDurban yabo so kodwa nje if relationship yethu still the same ufuna uqamanga besides distance. Okay, sawubona mhlawumbe nje okay njengamanje sibona phana ko TikTok nolokhuza nomfaka Mtshali ubani kambe senzele Mtshali cela nje usichazele kubudlela bakho naye ubudlela bami naye senze content lo siqale kanjani ukusebenza ndawo wangibuza ukuthi wangitshela ukuthi kune character ayicabangayo and ngumuntu oqala efikele ekhanda lakhe and then ngamtshela ukuthi hawu nami mfethu ngethanda content yakho and ngingakujabulela lokho then saqala senze video yethu oqala yaphumelela yabo kakhulu yahamba kakhulu yaba namavisa amaningi nje na yonke lonke and then saphinde arrange amanye amalona amanye amasuits ke saqhubeka kanjalo. Okay, besides mhlawumbe into abantu abangazwela yona ikhona mhlawumbe i-creative abantu mhlawumbe abangaba surprise ukuyazi ngawe abangaba surprised ngayo ngami mina ukuthi ngimulti talented vele so I could wake up another day ngibone nje sengenze enye itraze litho singayenza like what phela ni surprise. Okay everyone, mzuleko uNicole ekhuluma ngobudlelwane bakhe noNaledi. Asike sithembe ukuthi buzoya kude ngibafisela okuhle kodwa ukuthi bengahlukaniswa yilutho bengaxatshaniswa yilutho because lento abanayo is so beautiful baqhubeke njalo babe abangani. But ke sivala la i-video namhlanje sibuya unqi. I really enjoy le i-video namhlanje. If you enjoy, make sure to smash the like button, uphinde smash the subscribe button, and mina I will see you in the next video. Bye.